Deputy Speaker Rites Inghi Arideng Pen Den Arong Inkoira Sirket Karbiri Sunum So Rong Aje Tirika Masa Hem Kang Pupon Lakha Kret Trok Nomadi Constituency Ke Parlo Den Arong Sport Association Patua Klamalong Non Kevangji Ingdeng Inkoira Sirket Karbiri Sunum So Rong Aje Aparman Den Arong Karbi Risunum So Rong Aje Tirika Masa Hem Kang Pupon KCS Den Arong Zonal Committee Parupri Sirkebra Hini Anikan Pensi Amhang Patek Pon Lason si Den Arong Ahawar Aparman Anikan Wang Ason Tak Si Zonal Youth Festival nang talon bom bang bom lo Karbi lamet lamchong lun lam temo lapen jutang jubat kapangcho limverji ap lapen kirim kibive thekji aphan pura aning kanwang setame jet KYF mate zonel Karbi youth festival nang talon bom bang bom si peneng aseng kan let hot setame denarong KCS ahin pen patir pipon si non nang kileji zonel Karbi youth festival apharman denarong sport association pathua klamalok adim hokpon lo Lason si pining freni phai gethom arni denarong hawar karbirin sonimso rong aje tirika masa hem deputy speaker Rites Inghi Arideng Pen ing pupon tanglo bangso tirika masa hem kang pupon along denarong KCS amar pusar terang chun bang raju milik nomati VDC chairman Dharam Singh Kro denarong bazar committee chun bang Prodit Ingti lapen denarong bazar committee amai pu Joy Singh Kro lapen Pan Singh Kro lapen Babu Ingti Anparta Babu Rong Pi atum cetong jun si ing samjin pen denarong pacu aklam along non kibangji ingdeng ingkora sirkep karbiri sunso rong aje tirika masa hem kang tualong ing samjin pen pacun pon jauh ta Kening sudah melo aningkan kontor kening dah itu tirika ahem kini kang kupon itu keklaim ketam antu se kita mepon kekiran antu se itu ndak demikian mau dan itu se keklaim ketam soal sai atau ini kita sendiri atau kita melo itu ndak ini kupon dah non kening kan lah atau ningkana kontor sa peningan itu alira cham ki panji panji kami beda kita ngecing hon 14 dia pen kami itu tinggal di sai ningkalan yang kami dah ini kan ini klaim itu siglo kasi bang kontor kalau tim kontor di kita antu sih kalang community kami ini kan Rambe report Karbideli News